Kwimwe tu thutha wa ndeto kumbũka atĩ thirikari nĩ ĩthamirie ciringi mbirioni 5.7 iria ibatie gũteithĩrĩria mũrĩmi na bataraitha nginyanagia rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri. Nĩ ndeto yonekanĩte kũraraka munini wa mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto, akiuga thirikari ndĩrĩ na rĩciria rĩa kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ na ũguo nĩ kwĩyenda nĩguo kwĩguna yo nyene. Ruto ekwaragio hĩndĩ ya imatha rĩa kura ituura-ini ria Kadzodzo mwena wa Kisauni kaunti-ini ya Mombasa, kũrĩa kũnyitanĩire na atongoria amwe arĩa manyitaga mbaru ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, makiuga matigwĩtĩkĩra kwenderio guoya ona thengia wa kĩrĩa maugĩte thirikari nĩ irutĩte kĩgĩna gĩa kũgũra amwe a atongoria nĩguo makorwo makĩnyita mbaru mwena wa thirikari. Wakati wananchi wanakufa na njaa sehemu nyingi ya Kenya, ati pesa ya serikali bilioni 1 imetolewa kununua wanasiasa ati warudi kwa chama ya Jubilee. Mimi nawaahidi watu wa Mombasa, siku zetu 100 ya kwanza tutarudisha port kutoka kwa shamba ya mtu ije mpaka ikuje Mombasa, ndio watu wa Mombasa wafaidike. Gavana Burathura Kiama-ini maya makihanikaga ituura-ini ria Kiamuthambi Kirinyaga ya gatagati ni yuma ceceni ya mbere ya imatha ria kura kuma kuri mwaho wa atongoria kiama kia UDA kuma gicigo-ini kia Mount Kenya, kuria mokiriire mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta makimuria atige guthing'iriria mutongoria wa ODM Raila Odinga kuri muingi no amureke aingire kiharo-ini ang'ethanire na William Ruto. Nauliza kwa heshima rais wetu, kwa sababu tumekupea 2 terms na ukatuongoza kama rais wa Kenya, mimi nakuomba kwa heshima, hii kinyang'anyiro ya kiti cha urais, wewe zima simu, wacha wale wanatafuta viti wamenyane wao wenyewe. Atongoria yani maugite gicigo kia Mount Kenya nigituite matua mauria gigathura tariki 9 na uguo matigwitikira guthing'iririo mutongoria uria matarenda guku, makiuga matigwitikira kwenderio guoya ona thengia wa amwe ao gutumirwo maabitha borithi kumagagia. Unaona vile watu wa bodaboda wanahangaishwa, wale watu wa chuma vile wanahangaishwa wa scrap metal. Sisi tunataka rais ambaye anajua ile kitu mwananchi wa kawaida anataka. Si ni ukweli? Sisi watu wa UDA tunajua rais wetu ni nani. Si mnajua hivyo? Na tunamuuza mchana paruanja, atumuuzi kama mbangi. Hau kabere munini wa President Daktari William Ruto ni amukiririe atongoria matiganite kiama-ini kia UDA ari hamwe na gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora, gavana wa Samburu Moses Lenol Kulal, ma MCAs kuma kaunti-ini ya Mandera, muhuraniri wa giturwa gicigo-ini kia ubunge kia Ol Kalou Kamau Gotho na kihiri kia atongoria kuma kaunti-ini ya Wajir. Handu-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Owang'ang'a.